Gomatika he, never underrated the devil. Kafisha wa hore to na muhiko muikairi o we class 7. Oh. Na muhiko se do akirore muno street. Akahana taraga ruko utara oguo. Kafisha ka une kaige kodo nyumba ona tha ici ni mundu. Na ginya we nduri copy. We nduri. Na kaige to gakarutwo muthenya waku wa kurathimo. Gakarutwo muthenya waku wa interview ya guthuo waziri. Ukienda gwikwa interview twike jaji. Ugithi mbere ya panelist ni ho magakwirira. Ukienda gutwika panelist wa ABC, meta gwatia commissioner. Nirio karutirwo na urio. Can you remember this? What were you doing, this woman? Is she your wife? How ni horo na mwirora kire to maundu TV ni. Ni ndirora kire to magiko interview ngagwa kiorio kia I started for. Na kwina oira oigitwo ni ngoma. Up to date. Na ti ngoma oigite ni mutumia tawe kana muthuri tawe. Na cime ciĩkwandu ona ciakwa. Kuri chige. No ndi tutikire thina twi maceleb, especially ladies in America. When they are taking photos, they love photos, they have to hold you. Si ndi kweli Naomi? Watu wanakuta wanawake wamekushika. Leo Ithio tumenyerete kumagara, tumenyerete kuhurwo na atumia makuhimbireirie. Lakini watu wa kuzunguka hapa mjini hapa hawaelewi hiyo. Ndio watu wakani azima mani na kamae. Wakipata hiyo picha wataongea sana.